Gahilas-hilas lang ka. Bisampol ko na sa raprod, be. Ana ra na siya, oh. Yati! Raprod judi ay! Grabe pagkainita sa panahon, uy! Huh! Wala pa ginamasahiro dire. Unsaon man ako ni pag-adtog eskwelahan, bay? Gimingaw na rabadyo ka sa akong maestra nga pirtim pa kaubaga. Naapay lawas niya nga murag Coca-Cola. Naapay iyang diri, oh. Pirtim pa kaubaga, mura og bula. Pagkaminusa na magpasahiro karon, uy. Kas-apa jud ko kahatod ba? Pasahero, 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 pasahero. Libre sakay. Basta gwapo unya macho. Samot nagdakog alhom. Asa naman yung taon ni na masahiro dire, uy. Pertingo baga, nakita ko. Pertingo baga, nahikap ko. Sakita, uy. Uy, pasahero? Sir, sakay na? Uy, yati, driver nga babae. Sir, sakay ba na? Grabe, kahubaga, bay. Naunsa man yung tawhanan ni? Di man mo tingog? Karon ka. Sir! Yeah! Uy! Salan man ka, miss? Mangligis man ka. Giing na yung bitote ka, musakay ba ka? Di po kang tingog. Musakay ba ka? Kabalo de ka mo drive? Kabalo, uy. Bisag ikaw pa kong driban. Kahilas. Balog og tinod og lusak og di ba mo singgit og amaoy? Bitaw, sir. Unya-unsa man, musakay ka? Na, dili ko, oy. Mga mumo pa lamang ta. Na, wa kay salig sa kuha. Master kay ni. Kanang kalsada nga highway sa inyo, ha? Raprod na sa kuha. Gahilas-hilas lang ka. Bisampol ko na sa raprod, be. Ana ra na siya, oh. Yati! Raprod judi ay! Unya-unsa man, sir. Musakay na ka? Nag-promo ra ba ko? Nag-promo ka? Unsa man nga promo, miss? Libre sakay, basta gwapo. Pero, naay requirements. Naay requirements? Unsa man yung requirements, ana, miss? Una, para makalibre sakay ka, dapat gwapo ka. Gwapo? Unsa pagilain, miss? Ikaduha, dapat macho ka. Matso? Unsa pagilain, miss? Ikatulo, dapat igwad kag sampot. Igwad og sampot? Pagkamuraha gig pato. Ug ang ikaupat, dapat dako kag alho. Dako og alho? Pastilan. Gamay ra ba kog alho, miss? Ay, gamay ra kag alho, sir. Mapay imuha ng giun-unan.